We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. It's a great Monday morning mga kapuso all over Mindanao. Atong kamustahon at mga siligang kapuso sa Panabo City ug Carmen sa Davao del Norte Province. Sa may buntag. Mayong buntag sab Jill, ato sab kamustahon ang atong mga kapuso sa Mambahaw ug Sagay sa Camiguin Province. Mga kapuso, karong nagka-pandemya, daghan na gayod ang nahilig ug nahimong kalingawan ang pagbisikleta sa Manako. Ang uban, gihimong exercise ug ang uban, gihimong mode of transportation padulong sa trabahoan. Ug subay ni ana atong makauban ang miyembro sa usa ka grupo sa mga siklista sa Bacolod, Lanao del Norte nga si Mary Jane Nambatak. Samtang saya atong mas ila-ilahon pa ang baguhay lang gikoronahang mutya ng tagong 2021 ug kung unsang iyang advokasya si Andrea Flores. Og sa Best Talk, makauban at ni Resi, si kapusong Dave Bornea. Mga kapuso, sa mga all-time favorite pang merienda ang pizza o gusto makatuon sa pagluto ni ini, tutok lang din sa Kumbira Express. Tama ka na Sayla, binadiba og thin crust with cheesy toppings. Sunoon lang nimo, di ba? Lami kaayo. Bitaw, karong buntaga, tudluan kita kung paunsa magluto og easy homemade pizza ni Dan Paul Bulak. Good morning mga kapuso. Maghimo ta og homemade pizza. Pwede pod nato mahimo sa atong panimalay. Mao ni ang akong mga ingredients: sauce pizza, ham, pepperoni, bacon, mushroom, black olives, pepper og white onion, mozzarella cheese og nabutay do. Una nato ibutang ang pizza sauce. Ikalat nato siya. Ikalat nato sa atong dough. Ibutangan nato siya og ham. Ikalat nato ang ham. Ahuman, ibutang nato ang mushroom. Ikalat na to ang mushroom. Pagkatapos, ibutang na to ang black olives. Ikalat na to para gwapo atong homemade pizza. Last na to ibutang ang bacon. After na butang nato ang atong ingredients, pwede na nato siya isalang sa oven sulod sa 3 ka minuto. Mga kapuso, after 3 minutes, luto na jud ang atong homemade pizza. Mga kapuso, atong makauban karong buntaga ang newly crowned Mutya ng Tagum 2021, si Andrea Flores. Andrea, maing buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Hello, kamusta na ang Mutya ng Tagum 2021?
Mayong buntag, Jill. How about you? I'm doing good also. Thanks for asking, Andrea. Ug unang-una, congratulations for winning the title. Ug kumusta ba ang imong nahimong experience sa Mutya ng Tagum pageant? The pageant experience was really a roller coaster ride kasi on our first day of workshop lang kami nasabihan na it's gonna be a digital pageant, and so me and my other candidates needs to have huge adjustments talaga. Yet the organizers together with the City Tourism Office had a top-notch event planning, and so the experience was really great for me and my co-candidate. Og unsa ba ang imong unsa ba kadugay ang nahimong preparation nimo, Andrea, for this pageant? So actually, nasabihan ako na I'll be representing my barangay is 3 days na lang before i-show yung mga candidates. So given the fact na in pageants, we really need to have that walk and poise and to answer nerve-wracking questions. And so I've earnestly prepared for that. I've studied the Kagikan of Tagum and practiced my walk together with my mentor, Kuya Matt Astakaan, and I and my handler, Kuya Alvin Makasil, really planned the looks that we'll be showcasing during the pageant. And of course, given the fact na it's a digital pageant and hindi lang yung Tagumeños yung makaka-witness ng event, yung nearby cities and provinces rin. So I know na not everyone will come to like me and everyone will have opinions about me, both positive and negative ones. So I've also prepared mentally for that. And I'm sure your barangay is very proud of you kay ikaw gyud ang nahimo ng Mutya ng Tagum 2021. Pero Andrea, mao ba ni imong first time to join Mutya ng Tagum pageant? Yes, it's my first time joining the Mutya ng Tagum pageant. But actually, my handler initially planned to let me join last year. But last year, the way of screening changed kasi the year before that, pwedeng 2 to 3 candidates yung mag-represent ng isang barangay. But last year, they've changed it na kailangan na 1 representative per barangay. And I'm really glad na the city government initiated na may representative ang 23 barangays because it really proves and show that they've continuously preserved the interest of its people through showcasing the skills, the talents, and the cultures of each barangay through their representatives. And at age 19, no, ikaw ngayon ay how young are you katong nagsugod ka nga mo-appeal og mga pageants? As far as I can remember, I've joined a pageant nung 3rd grade pa ako kasi I'm part of the Girl Scout of the Philippines, and yung tita that time said na, Dre, kanang naay pageant unyang gabi. And I instinctively said na, sige ma'am, mag-appeal ko ma'am. And that was the start of my pageant journey. And kumusta po na naging resulta sa imong pag-appeal og pageants kani adto, Andrea? Dili tanan pageants na akong na-join na nadaog ko. Kung dili man ko runner-up, I ended up going home without nothing. But it's fine because I believe na being in a rock bottom and continuously experiencing failures inspired me to not give up on my dreams and keep the flame burning inside me. And I believe naman talaga na God has a reason and a plan for everything. Indeed, I think this is the right time for you talaga, Andrea. Pero kahit na dili ka makadaog sa mga pageants dati, pero what inspired you to continue nga mo-appeal sa uban pa nga mga pageants? One of my inspiration, of course, is my family and friends. But ang nag-push talaga sa akin na mag-join is yung handler ko because since 8th grade siya na yung nag-handle sa akin and nag-makeup. And that time, I'm really not that good pa, but he was there. He believed in me and he saw the potential in me, and it really feels good knowing na there is someone who believes in you talaga. And nahibalaan na mo, Andrea, nga nagdako daw ka sa imuhang mga grandparents. If you don't mind me asking, asa ba imuhang mga parents and how supportive ba ang imuhang lola o lolo sa imuha?
Yeah, actually, I grew up together with my grandfather and my grandmother in Mawab, Davao de Oro. While my parents, my mother is working on the front lines as a nurse, and my dad with his own endeavors din. But actually, even though they are not physically present, they have been there. They supported me financially, emotionally, in everything, and however and whenever they can. And Andrea, now as the Mutya ng Tagum 2021, ano ba yung advocacy mo and how do you plan to implement your advocacy? So, as the Mutya ng Tagum 2021, I have always been an advocate of freedom of expression and access to information. So, during the course of my reign, together with the city government of Tagum, we plan to create online workshops and symposiums that is centered through information drive and information dissemination. Also, we will create print ads that will help Tagumeños in the safety and health protocols, Jud po. Wow, that's great to hear. No, your advocacy is to help the locals in your community, and especially the whole province of Davao del Norte. Pero aside diyan, unsa pa ba imong gusto ma-achieve sa life? Unsa pa ba ang dreams sa life ni Andrea? So, as a photojournalist, did ko since elementary ko, and I've always have that passion in telling the stories of other people. And so I've planned to create a group since my friends I have a lot of friends na journalists then, so we share the same advocacy. So I plan together with the Tagum City Youth Development Office na mag-create kami ng group of youth, na mag-create kami ng contents that we can share online and share the stories of individuals from various places in different walks of life, because I believe na their stories are worth sharing yun sa other people. And your message to fellow youth, especially in Tagum City, Davao del Norte, especially in this time of pandemic, Mutya ng Tagum 2021? Yeah, so during this pandemic, our world really drastically changed, and ang mga nakaanda na nato kay dili na nato mabuhat karon, and yet my message is keep that fire burning inside you and don't stop pursuing your dreams yun, even with the amidst the pandemic kay I believe that you will really push forth with it, and you will achieve it if you believe in yourself and believe that God has a plan for everything. Wow, very well said. Thank you so much for joining me this morning, Mutya ng Tagum 2021, Andrea Flores. Thank you also, Jill, and I would really like to thank you po for the opportunity na ma-interview ninyo and to share with you my advocacy and the beauty of Tagum. Mga kapuso, tutok lang mo, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Best talk tayo mga kapuso, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Daghang salamat, Audrey! Maayong buntag mga kapuso, welcome to Best Talk Kadubuntaga atong makauban si kapuso artist Dave Barnea. Maayong buntag, Dave, ug welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka na? Maayong buntag sa inyo, attorney. Hi dyan, maayong buntag. Sa tanang mga Mindanawan diha. Maayong buntag mga kapuso. Ayos lang, all good lang. In this time of pandemic, ano ba yung nagiging typical day mo? What do you like to do most of the time? Ang daily routine ko is workout, sayaw, and then yun lang. Puro sayaw lang ako kasi yan talaga yung hobby ko po eh. Ang na-miss kong gawin talaga is lumabas. lumabas ng bahay. Outing, yan, vacation, kasama ng mga kaibigan and ng family ko. Kaso ngayon puro bahay lang kasi ako, bahay, gawa ng mga kung ano-ano mga sayaw na videos, TikTok, video games, streaming, ganyan. You've come a long way na talaga since you joined Starstruck a few years ago. Yung pag-aartista has always been one of your life goals. Actually, nung bata pa ako talaga, gusto ko talagang mag-artista talaga.
And then, biniyayaan ako ni Lord ng kapal ng mukha. Kaya mas pinursu ko siya. I just really love my job, you know. Parang gusto ko talaga itong ginagawa ko. Kaya andito ako ngayon. Were you excited to learn that you'll be working with Pauline Mendoza? Paano kayo nag-bond for this serye? Si Pauline Mendoza po, nakasama ko na yan nung alias Robin Hood. And then, naalala ko, napaka-bagets pa ni Pauline dati. Kasi that was 4 years ago eh. And then, I'm just so proud of her kasi yun nga, well, she deserved it naman kasi I can see na she do really love her job. And then, nilagay niya talaga yung puso niya sa craft niya. Kaya, natutuwa ako sa kanya. We're very excited to see more of you on this teleserye. So please invite lahat ng ating mga kapuso dito sa Mindanao. Sa lahat ng mga taga Mindanao, sana supportahan niyo itong show namin po, which is Babawiin Ko Po Ang Lahat. Every afternoon po yan. It's an afternoon prime. Maraming salamat Dave for joining us this morning dito sa At Home with GMA Regional TV. Maayong buntag, attorney, maayong buntag dyan. Thank you so much, guys. Peace. And that was Kapusong Dave Bornea. Tutok lang mga kapuso, kay mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, sukad nagsugod ang community quarantine ug ang pandemya sa COVID-19. Nahimong hobby ug kalingawan sa pipila ang pagbisikleta aron ma-maintain nga healthy ang panlawas. Ug sa lungsod sa Bacolod, Lanao del Norte, adunay usa ka grupo sa mga siklista nga natukod. Kung unsa ang ilang mga aktibidad, kana ang atong sayron, kauban si Ma'am Mary Jane Nambatak. Ma'am Mary, mayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, ma'am? Okay, sir. May buntag sa tanan in behalf sa Bacolod Siklista. Ako si Jane. Para i-introduce sa inyo ang among grupo, sir. Ma'am, unang-una, paunsa ba nagsugod kining siklista ng Bacolod LDN? Nakasagsagan sa pandemic, since daghan ang na-lockdown, daghan ang walay activity, May 2020, nag-start ang Bacolod Siklista. Pila na basab kabuok ang mga miyembro karon sa grupo, ma'am? Sukad sa pagtukod, sir, so actually, gasugod yun siya sa gamay hangtod na naghan. So, naalami karon sa 60 to 100 members. Unsa pod ba ang inyong ginatan-aw nga qualifications aron mahimong miyembro sa inyong grupo? Actually, sir, simple lang amo mong qualification sa pag-appeal. Unang-una, active ka sa biking. So, wala may discriminate as to sa age, wala may discriminate sa gender, wala may discriminate kung mong bike is low grade or something. Basta tanan, kung kinsa gusto mo appeal, willing mo appeal sa among grupo, welcome. As long as naalang may 1 month nga kanang probationary period, kinahanglan mo kuyog-kuyog siya, makita na mo yung willingness mag-appeal sa among group. And then, ang pinaka-importante, katong 18 years old below, na-adjust sila yung written permission with sa parents nila, sir. Ma'am, unsa inyong advokasya o tumong kung ngano natukod ang grupo? Originally, sir, natukod yun siya para lang sa una, itong healthy option, especially itong pandemic. Wala man tay basketball, wala tay medyo kanang intimate nga dula nga kanang naay mga close contact. So, ang biking ang nahimong sa mga healthy individuals. So, siya, mo yun na original nga advokasya sa grupo. Hangtod, when we grow together, dito na kita na mo ang mga common interest. Like, unang-una, dito na while we grow together, so we learn na we need to share within the group. Hangtod nga, minggawas na din siya out of the group, dito na sa community as well, sir. Ma'am, aduna po ba mo'y mga aktibidad nga ginahimo sama sa mga rides sa laing-laing lugar? So good, sir. So mga after 1 month na may mga long rides. Pero tungod kay limitado ang paggawa sulod sa probinsya, so within Lanao del Norte radyo ang among mga rides. Pero from pag-start sa among long ride, mag-start siya from 30 to 90 kilometers. One way lang na siya.
Sa inyong pagbisikleta, unsa ba ang nakita ninyo nga epekto niini sa inyong panlawas o kinabuhi? So dako kay siya tabang, especially sa tagsa-tagsa, especially sa pag-inspire sa mga batanon, sa pag-inspire sa ilaa sa pagtabang sa ubang tao, sa pag-grow nila as a person, as they grow older, so mahimo ning legacy nila, mahimo kaning sumbanan, puhon-puhon inigabot sa panahon, do ang member wala, ang grupo wala na, pero sa tagsa-tagsa datos sa member, magpabilin unsa ang mga values nga i-share namo sa mga grupo. Daghang salamat Ma'am Mary sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug amping sa inyong mga rides. Salamat kay sir. Salamat sa opportunity niyo yung gihatag. Sa iniagi man sa failure sa pag-apil og mga pageants kaniadto, apan mas nahimong madasigon si Andrea Flores nga pamatud-an ang iyang katakos ug karon siya na ang kornahang Mutya ng Tagum 2021. Samtang Jill, dakong tabang gayo dili lang kay Mary Jane Nambatak ug sa iyang mga kauban ang pagbisikleta. Sanglit na himo kining oportunidad nga makatabang sila sa matag miyembro. Sa mga kapuso, atong suportahan pag-ayo ang karakter ni Dave Bornea sa drama series sa GMA Afternoon Prime nga babawiin ko ang lahat. Mga kapuso, unta na-inspire ug nakakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Maya Angelou nga we may encounter many defeats but we must not be defeated. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinaagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw kalimot mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso, ug always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay home, stay safe, and stay healthy mga kapuso. Ako, si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.